Sinikelele sinamukele ohlelweni lethu lapho ehlaziya khona imithetho. Igama lami uMnotho Isibongo Ingcobo. Hayi ngeke nami ngathi ngihlezi ngiqala ngo-8. Kodwa ke engizama ukukusho ukubonga abafethu kakhulu ngesupport eninginikeza yona. Umehluko ngiyobona. Ama subscriber ayanyuka namanje ngisasho. Nama likes nama comment nama views futhi bafethu akusafani sesiyakwazi ukushaba ama 40 views in one day yabo. So lokho kusho ukuthi iyahambeka le ndlela le. So asingene kwa namhlanje kumsebenzi engazi abaleke undodana. Namhlanje ke sihlazi episode 19 bafethu lapho sihlaziya khona imithetho yokuzimisela. Njengomuntu ke owaziyo ukuthi ukuze izinto zibe impumelelo oyifisayo ibusa imqondo wakho fanele uzimisele first ngokuyifeza. So namhlanje ke sihlaziya imithetho yokuzimisela singene kwa namhlanje umsebenzi. Number 1 wethu uthi kwazi ukuzikhulumela ezinye inhlanhla zilelo limini lakho. Bafethu njengoba sazi sonke ukuthi kukhona lesisho esithi engakhali ifele embelekweni. Kuwo konke ongakuzama uhluleke kuko, ungavumi ukuhluleka ukuzikhulumela bese. Yabo. Lokho kuyaye kuvula ezinye zezinto zakho uthola ukuthi mhlawumbe qualification yale opportunity oyibhekayo awunayo kodwa ngoba umuntu okwaziyo ukuzikhulumela uzigcina usuthola ithuba lokuthi ube ingxenye yaleyo nto leya ngaleso sikhathi ubungeke uze ukwazi ukuthi uqualify kuyo uma bokade ungakwazi ukuzikhulumela kanye amanye amathuba bafethu avulwa yike ukuzikhulumela ukuziveza ukuthi yini okwazi ukuyenza yini ongayiguqula uma ngase uthole lelo thuba lelo ngaphandle kokuthi size sibheke kakhulu imininingwane yakho mayelana nalelo daba. So bafethu iba umuntu okwazi ukuzikhulumela ongakuvela pheli lento yokuthi angikwazi ukukhuluma inkinga futhi iyakubambezela ngoba ezinye zezinhlanhla zakho zilele olimini lakho. So usho njalo number 1 wethu bafethu. Number 2 number 2 uthi ungakuphathi kabi ukuzibona uphumelela udlula abantu abaziyo. Yebo ngiyazi ukuthi akujabulisi kona ukubuka abantu akade ufunda nabo akade ukhula nabo eyabe impilo iguquka ngesimo sokuthi siba yilento le owaziyo nawe ukuthi babengayifisi. Kodwa ngenxa yokuthi indlela zethu kazifani noma zonke ziyisifiso esisodwa sokuthi siphumelele. Kodwa ke wena akungakuphathi kabi lokho ukuthi ukhona obashiya ngemumva ngoba nawe eyakhe indlela eyolakho uhambo uwedwa as much as kukhona ubudlelwano osuthi wafika la emhlabeni obukhanda wabujabulela uyafisa futhi ukwazi ukuqhubeka phambili. Lekelela la ukwazi ukulekelela khona kodwa ungazivimbezeli yakhe impumelelo ngenxa yozwelo nalo lalabo abantu bashiya ngemumva. Ungayenzi lelo phutha lelo inkinga ngoba angeke nalo hlezi umkhetha naye ahlala ekukhetha ngaso sonke isikhathi. So kubalekile ukuzicabangela bakwethu. Number 3 wethu uthini ke uthi ke ungamlahli umuntu okubonisayo futhi nongenayo amahloni okwenza lokho. Akubamisile ke bafethu ukuthi uma umuntu lese mhlawumbe izinto wena umuntu ukuthi izinto zakho wenza izinto zenzeke and umuntu onenhlanhla yabo lona. Akuvamisile ukuthi mosondelane nabantu abakwazi ukuncela kuwe bakubonise mawuphambuka ngenhloso yokuthi isikhathi esiningi uma ngabe umuntu okwazi ukwenza izinto labo sondelane nabo abanye baye bengakufiseli izinto ezinhle yabona. So kufanele ukuthi uqaphele kakhulu ukuthi umuphi umuntu okwazi ukukubonisa uma ngabe usuphambuka nalapho usungenzi khona izinto ngale ndlela efanele uwenze ngayo. Ongamjikeliki lowo muntu ke onawe mhla uswele aphinde abe nawe mhla izinto zikhambela kahle futhi angabi nomona kunalokho akhulula inhliziyo aqhubeka ufise lokuhle noma kwakhe kungakahambi ngendlela. So ngamlahle umuntu kanjalo bafethu akuvamisile ukuthi babe baningi empilweni yakho nanokuthi bakukhuthalele ukukubonisa noma izinto zabo zingahambi ngale ndlela bona bafisa ngayo kodwa babe nothando lokufisela okuhle. Amlahle umuntu kanjalo. So siqhubeke. Number 4 wethu uthini ungakuthengi ukuthandwa abantu ungakuthengi ukuthandwa abantu egama lomunye umuntu uzehlisa isithunzi asiyekeni ukuhleba.
yabo lento leyo ukuthi uhlebe umuntu ngezinto zokuthi okay ubheda kangakanani uhluleka kangakanani empilweni kwawena lapho usumubi ngoba ziningi izinto engikholwa ukuthi masihlangene singakhuluma ngazo sibonisane ngazo silulekane futhi kuzona ziningi istress esiba nazo bafethu ebusuku ngaphambi kokuthi silale so lento leyo ukuthi sihlangana namagama abantu akusinto mina engiyikhuthazayo ukuthi wena ungasifaka kuyo noma ungakhuthalela ukuyenza yabo ake sinciphise kakhulu kanje vele siyiyeke nje singayinciphisi ngoba yinhle first phela enye into engikhuthaza ukuthi ngisho kanjalo lento yokuthi asikho isenzo esingenamphumela so wena ungenza izinto ngokunganaki kodwa imphumela yakho niyokufica and yohlezi kulandela njalo uma ungenzi kahle so bafethu asiyekeni lento leyo ukuthi siyande ngokungcolisa amagama abantu ngoba awanje obehluleka njengamanje elakhe lemkhanyela nini okubalekile ukuzama nokuqhubeka okunye nokunye kuyisifundo mfethu ungazikhathaza kakhulu ngakho sibona ke yebo ke so yeah usho njalo bafethu umthetho yokuzimisela esanamhlanje sihlaziyayo ukuthi number 1 kwazi ukuzikhulumela ezinye inhlahla zilelo limini lakho uba umuntu ozamayo mfethu yabo ungaqineni ukukhuluma nala ubona khona ukuthi yiko ongakusiza kwesinye isikhathi usuke ungaboni but usukuzama nawe ukuthi ukwazi ukuthi lingakuphunyuki lelo thuba lelo yabo so as much as qualification ngakhona but enye into evula izinto ulimo mfethu yeah ulimo so number 2 bese uthini ungakuphathi kabi ukuzibona uphumelela obaziyo bashiya ngemuva angeke sonke siphumelele ngesikhathi sifanayo kanti ke futhi indlela esihambayo kayisifani noma isifiso sisodwa ukuthi sonke siphumelele okwakho kumqoka ukwazi ukulekelela lapho unamandla khona kodwa ungazincishi yakhe injabulo ngenxa yozwelo ungalenzi nje lelo phutha phezulu bese number 3 wethu uthini ungamlahli umuntu okubonisayo ongenawo futhi amahloni okwenza lokho umuntu ofisela okuhle phethe umgcine eduze uyakwazi ukulekelela nala khona wena usukhohliwe izinto ozithembise zona nala khona usuphambuka ngenxa yezinto okade uyifisa osunazo manje angasakwazi mhlawumbe ukuyihandlisha kahle ngendlela yabo ngoba kubalekile ukwazi ukubona lokho kade ukukhulekela mangabe sekuyingxenye yempilo yakho ukuze kungakuphunyuki phezulu yabo because sometimes nokufisa into kanti ususondele kuyo noma isikhona kuwe ukuthi wena nje awunakile bese ke number 4 uthini ungakuthenga uthandwa abantu ngegama lomuntu uzehlisa isithunzi yaba first lento yobuxoki nokuphiqiphiqi hayi abehlilisa yona indiza abafethu yeah kuzolunga ngokuhamba isikhathi kodwa ke ngikushoyo lokho abafethu ukuthi ake sisimasindawonye sikhuthalela ukukhuluma izinto ezakhayo nezinto ezizokwazi ukwenza umehluko nezosilekelela kuloku ehlezi sikufisa ngaso sonke isikhathi into esingayenza sonke lena ngokuyinikela nanokuyimisela uqhele kubantu abangakholwa ukuthi lokho ungakwazi ukwenza uma ngabe usuzimisele nawe so ngibonga kakhulu bafethu mawuthi ukwazile ufikela egcineni ke-episode yethu yesi-19 lapho behlaziya khona imithetho yokuzimisela igama labo Mnotho Sibonga uNgcobo cela ukuthi ungakhohlwa ukulike comment nokusubscribe. Thank you.